ngatho cia mwanya muno ni undu wa gucoka muini wa nyimbo cia kugoca wa theru na muhuri wa biashara uri ngumo muno Bayo ni atiga andu magegete thutha wa kwaria ndeto ciĩgiĩ muthuri wake tukimuita Tash kana Hira Mugitau eri aya matire mutugo wa kwanika muturire wao guku nenda-ini no riria tugukimona hamwe tutitigithagia maitho maitu because they are a beautiful couple na makiria muturire wao ni ukiri cama ni undu wa dynamic ya kihiko kiao. Betty akwaragia ndeto ciĩgiĩ airĩtu aria maracumĩkĩrwo ni uthaka wa muthuri wake akiuga ati ni maregete gwĩtĩkia ati Tash is a married man. Betty Bayo arauga tu side chick tutu ni twĩringagĩrĩria muno hari muthuri wake. Betty akwaragia na Sarakabu uria wa Bonfire Adventures akimwira ati rimwe ni ingiraga inbox ya muthuri wake na gakiona uria tuirĩtu turaflat na muthuri wake kana turagĩcumĩkĩrwo ni uthaka wa muthuri wake. Betty akiuga in fact ahiki acio riria meguflat na muthuri wake Tash mamwiraga ati matire na thina wa kudate married man even after Tash make it very clear ati ni akire mutumia. Betty akiuga she is never insecure ni undu wa tuirĩtu tutu turenda gutuika side chick wa muthuri wake because when a Tash relationship yao ni very strong na ni relationship that is built on trust. Baby, sasa ukiwa na mali safi kama hii na hizi streets za Kenya zimejaa tu fisilet, hauogopi? Hapana, why not? Huyu anani sijui naweza mtafutia bodyguard ama chain pia kwa mguu. Hiyo ni kazi moja. Mtu akwenda ni wakwenda. Mtu akwenda ataenda. Hata sura mbaya wanaendanga tu ndio wanaenda sana. Baby, hata watu kwa mtaa. Baby, unajua Instagram yake mimi niko na access napatana tu madeni. Hi, oh my goodness. So wanachatting na mimi. So wako zile za hi, can we chat? Niambia I'm married. I'm still okay. Nyinyi na I'm sure nyinyi mnaendanga pia kwa DM ya mtu wangu. Nyinyi nimewaambia gumuzadura. Mtigare musakwe. Anyway, karibu sana. Niambieni sasa, naona mmekuja lazima muwe na mazuri.